Poštovani slušalci, još jednom dobroveče. Sada nastavljamo redovnu emisiju Gnev Srbije. Ja sam Milan Milenković, sa vama sam večeras negde do 23 časa ili dok ne završim ovu emisiju. Tema večerašnje emisije je nešto što do sad nikad nisam pominjao kao celovitu priču. Evo koliko dugo radim na radiju, nikad ovako kao neku celovitu priču nisam obradio, a vrlo je interesantna i vrlo je značajna. A docnije ću reći i zašto. Naime, radi se o Mladoj Bosni. Organizaciji Mlada Bosna, koja je danas već pomalo zaboravljena, koji se prigovara jugoslovenstvo bez razumevanja šta je to jugoslovenstvo značilo za onu generaciju, šta je to jugoslovenstvo značilo za generaciju 30. godina, 50. godina, danas. Dakle, uzima se kao jedna konstanta jugoslovenstvo, zapravo koje vrste su oni Jugosloveni bili i sve to, ali ono što je najvažnije, ono što je možda iznad svega važno, jeste koje su duševne pretpostavke, kulturne pretpostavke, da jedna grupa mladića bude do te mere odana ideji srpstva, da umre za nju, da truli za nju po zatvorima, da trpi ogromne muke. Koje su to duševne pretpostavke? Istoriju naići ćete, malo proguglate i vidite istorijske činjenice, ali moramo da se pitamo zašto se tada rodilo jedno takvo pokoljenje. Zašto se to kod Srba više ne rađa? Zašto se nekad rodi i nekad ne rodi? Koje su to duševne pretpostavke? Koji su to temelji na kojima je nikla Mlada Bosna? To je ono pitanje koje, čini mi se, nije naišlo, nema dobrog odgovora, bar za sada, u našem javnom prostoru. Bez neke pretenzije da ću ja sad dati neke odgovore koje niko nikad nije dao i da ću ispasti pametniji od svih onih koji su se time već bavili, dakle, nemam tu ambiciju, nego još više da iznesem jedno svoje mišljenje o svemu tome. Dakle, Mlada Bosna je od nas udaljena gotovo čitav jedan vek. Međutim, šta je tu ono što vam možda promiče? Baš zato što je od nas udaljena jedan vek je bliža Karađorđu. Pola veka je bliža, odnosno za vek je bliža ujedinjenju, odnosno Srbiji kao Pijemontu srpstva, oslobođenoj Srbiji Obrenovića. Bliža je svim onim junacima i herojima za čitav jedan vek nego što smo mi to danas. Druga pretpostavka, što ćete vremenom i primetiti kako bude tekla ova emisija, većina tih momaka, da ne kažem baš svi, ali gotovo svi, su Hercegovci, što nije nimalo slučajno. Iz prostog razloga što je ta Hercegovina onako jedna tvrda, kamenita zemlja i rađa takve ljude. Rađa čvrste, vrlo solidne ljude. Možda za naše ovde šumadijske prilike malo i fanatizovane. Ali na kraju kraja koja nacionalna ideja može da se iznese i da uspe ako u sebi ne krije i zrno fanatizma? Mlitave nacionalne ideje ne uspevaju. Dakle, ovi mladi Hercegovci koji su svi od reda bili mršavi, što kaže, više siti nego gladni. Više gladni nego siti, izvinjavam se, već sam malo i umoran. Dakle, više gladni nego siti, oni su u sebi nosili jednu moćnu ideju. Ona je prividno bila jugoslovenska. Ali to jugoslovenstvo o kome su oni pričaju nije ovo jugoslovenstvo koje je prošla moja generacija. Oni kada su govorili jugoslovenstvo, oni su mislili okupljanje srpstva, odnosno Srba u jednoj državi. A sve ove druge su doživljavali koja tu kolateralnu dobit ili štetu, već kako ko. Dakle, njihova ideja jeste bila eminentno srpska. Bez obzira što, kaže, bili su jugoslovenski orijentisani, zapravo i nisu. Oni su bili duboko Srbi. Na kraju kraja to se pokazalo i kod samog atentata, jer svi ostali su nekako bili opravdano odsutni, a na crti su ostali samo Srbi. Na kraju se na to svelo. Drugim rečima, nemojte da zaboravite da su Mladobosanci bili savremenici, ili gotovo savremenici, srpskog nacionalnog romantizma. Nemojte zaboraviti da su tu za njih koliko juče
živi bili Đura Jakšić, Zmaj, Njegoš, oni su bili mnogo bliže tome nego što smo mi danas. Između države Miloša Obrenovića ili Mihajla Obrenovića, kako god hoćete, te slobodne Srbije kao Pijemonta čitavog srpstva, i Mladobosanaca ne stoji ni čitav jedan ljudski vek. Bilo je ljudi koji su videli slobodu Srbije, oslobođenje Srbije, i ti isti ljudi su dočekali da vide i sarajevski atentat. Dakle, manje od jednog ljudskog veka je sve to povezivalo. Za njih je tu bila veoma živa priča. Mi je danas posmatramo više kao neku skasku, neku priču, sagu iz davnina. Za njih je sve to još uvijek bilo živo. Su bili manje više siromašni momci, ali nacionalni fanatici. Čvrsto uvereni da ono što rade da u interesu srpske nacije. Nemojte zaboraviti, takvih je bilo i sa ove strane granice. Nije li to bio Apis, Voja Tankosić, Vojvoda Vuk, isto tako fanatizovani Srbi. To ne treba nikako smetnuti s uma. Isto tako fanatizovani Srbi te generacije su bili oni koji su iz Amerike potrčali na Solunski front, ostavili tamo posao u Americi, ostavili sve da dođu ovde da izginu. Dakle, to je čitavo jedno pokoljenje je bilo tako odgajano, samo što je ono u okupacijnim uslovima Austro-Ugarske sasvim drugačije delovalo na te mlade ljude nego u uslovima slobodne Srbije. Srbija je bila Pijemont, ovi su gledali preko Drine tu slobodnu Srbiju. I ona ih je kao neki magnet privlačila. Nisu mogli da se oslobode te slike slobodnog srpstva zapravo. Ne toliko slobodne Srbije, jer ona je već bila slobodna, nego slobodnog srpstva, ujedinjenog srpstva. I kad se govorilo u to vreme o jugoslovenskoj ideji, ona je dakle značila samo to ujedinjeno srpstvo. Sa jednim osjećanjem koje je tada postojalo još i kod nekih Hrvata i muslimana. Da su i Hrvati i muslimani zapravo Srbi. Druge vere. Oni nisu mogli znati šta će se kasnije izroditi iz svega toga. Dakle, nisu mogli znati koliko ćemo se tek udaljiti i koliko će naše raseline biti velike. Ko je bio u duševnom smislu onaj pojedinac koji je inspirisao Mladobosance, onaj koji je inspirisao sarajevski atentat? Jedan vrlo zanimljiv čovjek, Bogdan Žerajić. Vrlo slabo pominjan kod nas uopšte, vidjet ćete, vrlo je slabo po medijima, i kad googlate i sve to, vrlo retko ćete naići na njega. On je taj koji je izvršio prvi atentat i on je taj koji je do kraja fanatizovao ostale Mladobosance. To se desilo 1910. godine, besan zbog aneksije Bosne i Hercegovine, Bogdan Žerajić je pucao na poglavara te oblasti Marijana Varešanina. 5 metaka je namenio njemu, a 6. metak je ispalio sebi u glavu, verujući da je ubio Varešanina. Atentat nije uspeo, ali je Bogdan postao uzor u krugovima mlade Bosne, a grob u kome je sahranjen u Sarajevu, iako je bio skrajnut na ivici groblja, postao je mesto hodočešća. I sam princip je u noći uoči atentata na Franca Ferdinanda položio cveće na njegovu humku. On je taj koji je držao ruku Gavrijela Principa. Što je vrlo malo poznato, obično se sve traži u nekoj političkoj sferi. Zapravo se sve dešava u kulturnoj i emotivnoj sferi u ljudskom životu, a politička je samo refleksija onoga što se dešava u kulturnoj i emotivnoj sferi. Dakle, i pre toga je Gavrijelo Princip odnosio cveće na Žerajićev grob, jurili su ga grobari, zato što je bio toliko siromašan da nije imao para za cveće, nego je sa drugih grobova selio cveće na grob Bogdana Žerajića. Pa su ga zbog toga jurili grobari po groblju. Možete zamisliti koliko je to oduševljenje bilo, koliko je to, kako bi rekao, koliko je on osjećao Žerajića kao pravog inspiratora svih tih stvari. To se desilo zapravo 15. juna 1910. godine. Kažem, promašio je Varešanina Bogdan Žerajić i Varešanin je izašao iz automobila, šutnuo mrtvo telo Žerajićevo i rekao đubre. Iako je Žerajićevo telo policija tajno sahranila, dakle, u onaj deo groblja gde leže samoubice iz Kitnice, Mladobosanci su ipak uspeli da pronađu njegovo telo. I Princip je svojoj majci pričao upravo ovu priču koju sam ja rekao, da je uzimao cveće sa drugih grobova i polagao ga na Bogdanov grob.
a da je policija tu uredno sklanjala svakog dana. Kad je Gavrilo Princip prvi put išao u Srbiju, u povratku je doneo pregršt slobodne srpske zemlje. Doneo je zemlju u džepovima i položio na Žerajićev grob. Srpsku zemlju je položio. Da li danas uopšte možemo da osetimo tu simboliku, tu moć simbola? Mi danas više ne možemo, mi operišemo pojmovima, mi više nemamo srce u sebi, pa ne možemo da zamislimo kako ta generacija momaka koji još nemaju devojke, nemaju porodice, nemaju decu, oni su još dečaci zapravo. Našim merilima deca. Oni merilima, eto, neki pozne pubertetlije momci pred ženitbu, ono što bi rekli, po današnjim merilima, to su deca 20, 21, 2 godine, to niko više i ne smatra ničim nego detetom. Teza Vladimira Gaćinovića, koji je u organizacionom smislu bio začetnik Mlade Bosne i jedan od tvoraca kulta o Žerajiću, da se sloboda ne stiče bez žrtve i žrtvovanja, prihvaćena kod svih mladobosanaca. Zato je Gavrilo pevao o Bogdanu Žerajiću, onu pesmu, kao što je prije rekao Žerajić, soko sivi, ko hoće da živi nek mre, ko hoće da mre nek živi. Oni su žrtvu potpuno hristoliko, potpuno, za razliku od ovog našeg današnjeg farisejskog pojmanja vere, oni su žrtvu stavili u centar svoje delatnosti. Oni su kao dečaci razumeli ono što danas doktori nauka u Srbiji ne mogu da razumeju. Da bez žrtve nema, da vaskresenja ne biva bez smrti. Oni su bili spremni na žrtvu i to su i dokazali da su spremni na žrtvu. Da to nije prazna priča bila i ono što su oni govorili, nego je to bila vrlo ozbiljna priča. Legenda o žrtvi Bogdana Žerajića brzo se plela u duhu vremena koji je bio obojen njegovom smrću. Pričalo se da je sarajevska policija, verujući da svaki kriminalac ima neki defekt, odsekla Žerajićevu glavu i čuvala je u kriminalističkom muzeju u Sarajevu. Ona je kasnije, kako se moglo čuti, nađena u muzeju i sahranjena sa ostatkom tela. Žrtvu Bogdana Žerajića je omladina, pritisnuta šapom okupacije, doživjela kao simbol otpora prema austrougarskoj vlasti i motiv borbe za ujedinjenje srpstva. Ova priča o odsečenoj Žerajićevoj glavi, koja je jedno vreme služila kao držač za knjige, je docnije potvrđena. Dakle, sam Žerajić je bio nesvršeni student prava, a prethodno je hteo da ubije Franca Josifa, ali je odustao od te cara austrougarskog, odustao je te namere. Neki su tvrdili, koji su ga poznavali, da je bio dirnut njegovom starošću, a drugi da mu se pištolj zaglavio i da nije mogao da izvuče Browning iz džepa. Neraskidiva je veza između Bogdanove žrtve i Gavrila Principa. I ta veza odjeknula je na suđenju 19. oktobra 1914. kad je pročitana Gaćinovićeva brošura o Žerajiću, smrt jednog heroja, tako se zvala brošura. Uprkos svojoj porobljenosti, kaže se tu, srpski narod pokazuje znake života. Njega izražavaju mladi Srbi koji izazivaju duhovnu revoluciju. Ima mnogo tih mladih ljudi koji žrtvuju svoje živote za zajednički cilj. Oni pripovedaju revoluciju novih, izmenjenih ideja, stvara se nova svetla etika, etika umiranja za ideju za slobodu. Za ovu svetlu ideju krv Bogdana Žerajića prolila se sarajevskim ulicama. Na to je Princip na suđenju usliknuo: živeo Žerajić, živeo. Čak i tada u kazamatu, gledajući robiji ili smrti u oči, svejedno, njima je Žerajić još uvek žestoko svetleo u svemu tome. Inače, sam Žerajić je bio sin seljaka iz okoline Nevesinja, kao i mnogi drugi od tih momaka. Ta revolucionarna omladina je stasala istovremeno do duše i u drugim zemljama, ali nigde ovako fanatizovana i spremna na žrtvu kao u Srbiji. Princip je sam duboko poštovao žrtvu Bogdana Žerajića i posle hapšenja je rekao da se još 1912. godine na Bogdanovom grobu zakleo da će osvetiti njegovu smrt. Ako je verovati onoj krilatici da čovek ne umire dokle god traje sećanje na njega, Bogdan Žerajić će živeti večno. Trudio sam se za večeras da odaberem i neku muziku koja će biti u duhu onog vremena u kome su oni živeli.
da to budu oni stihovi koje su oni slušali. Ona kultura na kojoj su oni odgajani. Puštamo. Tadžbina. Ne plačem samo s bolom svoga srca, rad zemlje ove uboge i gole. Mene sve rane moga roda bole, i moja duša s njim pati i grca. Ovdje u bolu srca istrzana, ja nosim kletve svih patnja i muka, i krv što kapa sa dušmanskih ruka, to je krv moja, iz mojih hrana. U meni cvile duše miliona, moj svaki uzdah, svaka suza bona, njihovim bolom vapije i ište. I svuda, gdje je srpska duša koja, tamo je meni otadžbina moja, moj dom i moje rođeno ognjište. Vraćamo se u Gnev Srbije. Dakle, piše nam Rade, dobroveče, srećan rad, veoma bitna tema, drago mi je što je obrađujete. Sticajem okolnosti imam čast da se viđam sa unukom Bogdanovog brata ovde u Kanadi i od njega sam čuo potvrdu za odsečenu glavu. Ja se ovde povremeno, ne mnogo često, vidim sa jednom praunukom Bogdana Žerajića. Istina, on nije imao direktno potomstvo, ali iz tog roda, iz roda Žerajića, i potvrđuje onu moju tezu da iz koje si kuće, to ti je presuda. I od koje si loze, od toga ne možeš pobegneš. Ovo je jedna divna žena i onako prava jedna Hercegovka. Kaže, stara Bosna sluša, kaže Drago Šubara, kaže, stara Bosna sluša, više nema mlade Bosne. Zanimljiva je veza koja je ostala pomalo zabašurena. Vrlo je teško to sada raščivijati. Veza između mlade Bosne i Crne Ruke. Govorimo o manje više istoj generaciji i manje više istim idejama i težnjama. Dve organizacije, jedan ideal i vrlo slični putevi do cilja. Mlada Bosna je bila revolucionarna, idealistička grupa omladinaca, a sa ove strane su stali oficiri, jednako revolucionarni i jednako idealistički opredeljeni. Želja za slobodom i za stvaranjem države svih Srba. Možda je taj san o stvaranju države svih Srba ili ujedinjenju Srba i dalje u nekim dušama našim, srpskim, nedosanjani san srpskog naroda. Ako ste, ili možda ja to tako doživljam, možda ja nisam u pravu ili mene negde vreme pregazilo, kako god bilo da je bilo, ali kad pogledam preko Drine Republiku Srpsku, kako da vam kažem, i ovako matorom mi se krv uzburka. Nekako osjećam da je to vekovni san srpskog naroda, da se prekorači ta Drina, da se izvrši ujedinjenje onoga što je još ostalo da može da se ujedini. Ja sam lično odgajan u tom duhu. Pretpostavljam da i dobar deo moje generacije odgajan u tom duhu, da kako bi rekao, apis ujedinjenje ili smrti. Srpski narod neće moći da živi ako se ne grana i ako se ne širi. Svi narodi koji su krenuli u entropiju, koji su krenuli da se smanjuju, su nestali. Ili se dobija, ili se gubi. Nema trećeg. Ili se širi, ili se skuplja. Nema trećeg. Treće rešenje je remi. Nerešen rezultat je pronalazak teoretičara. U životu ga uopšte nema. Dakle, Mlada Bosna je bila je od mnogih, bilo je više tih nacionalno-revolucionarnih organizacija, čiji je cilj bio politička i nacionalna sloboda, i oni su se borili protiv kolonijalne uprave Austro-Ugarske. Za razliku od ovog danas, mi se ne borimo protiv kolonijalne uprave, nego nam je taman. U Bosni i Hercegovini, kao i u Austro-Ugarskoj provinciji, Srbima se poricalo pravo na jezik, škole, identitet, i pripadnici Mlade Bosne, između ostalih Vladimir Gaćinović, Gavrilo Princip, Trifko Grabeš, Nedeljko Čabrinović i ostali, uzore su pronalazili, kao što rekoh, u našoj istoriji i kulturi. A sklonost ka atentatima i toj vrsti političke borbe su uvezli iz inostranstva, od revolucionarnih organizacija iz inostranstva. Da li jesu ili nisu, veliko je pitanje, zapravo i kod nas je dugačak spisak atentata. Nije baš da nismo znali i bez onih sa strane.
Međutim, u centru svega toga jeste bilo herojsko žrtvovanje. I to je za njih bila jedna sasvim normalna stvar. Međutim, kada se govori o vezi Crne Ruke i Mlade Bosne, postoje oprečna svedočenja. Postoje svedočenja da se Gavrilo Princip, zapravo i Apis, recimo, njih dvojica nikad nisu videli. Da su ovi izbegavali Mladobosance, ovi Crnorukci, da su izbegavali Mladobosance kao usijane glave. Sa druge strane, postoji svedočanstvo Peđe Milojevića, našeg velikog novinara, koji umro u 98. godini života i do smrti je pisao članke za politiku, mislim da nema ni možda 10-12 godina da je umro. Da je on svojim očima gledao na Zelenom vencu kako Mladobosanci, to je bila streljana, kako pucaju, vežbaju, i da i pored njih stoje, posmatraju ih Voja Tankosić i Apis. I da komentarišu, kaže, na njegove uši. Peđa Milojević priča da je to, kaže, video i čuo, da na njegove uši kažu za ovog Principa, kaže, ovaj ne može pogodi ništa, od ovoga nema vajde. Pošto je bio kratkovid i loš strelac. Su rekli, od ovoga nema vajde. To je ono što sam u jednoj emisiji pričao, Božja ruka. Bio je kratkovid, nije umeo da puca, ali kad je trebalo, pogodio je. Da nije trebalo, ne bi pogodio. Prosto, eto, tako se stvari odvijaju. Većina članova Crne Ruke je smatrala da je nacionalni cilj okončan oslobođenjem stare Srbije i Makedonije i da je na sledećim generacijama da oslobode Bosnu i Hercegovinu. Međutim, nisu čak ni svi Crnorukci tako misli. Apis i još ova dvojka u kojoj sam pričao ovde, dakle, Voja Tankosić i Vojin Popović, zvani Vojvoda Vuk, njihove aspiracije nisu bile tako niske. Oni su hteli da pređu Drinu, oni su hteli da, imali su ambicije da koknu čak i bugarskog cara u nekom trenutku. Oni su bili vrlo ekspanzivne prirode i naravi i zapravo to govori samo da Crna Ruka nije bila jedinstvena. Uvek u svim organizacijama postoji jedan deo koji posle početnog uspeha kaže, ajde sad da cedimo taj uspeh, da ne idemo dalje, dosta smo postigli. Svaka ljudska organizacija je takva i uvek postoji neko ko kaže, aj, krenulo nam da iskoristimo to do kraja. Tako prosto mora da bude i tako stvari stoje. Sve u svemu, kome svedočanstvu verovati? To je vrlo teško reći. Ja sam sklon da verujem Peđi Milojeviću, jer sam, čitajući njegove članke, stekao utisak da je on verodostojni očevidac čitave jedne epohe. Njegov rad obuhvata vreme od, prvi njegov novinarski zadatak je bio da gleda vešanje čaruge, pa do duboke starosti. Sve što je ostavio iza sebe deluje veoma, veoma verodostojno. To nije, dakle, kako bi rekao, doktrinarna priča, nego priča očevica. Onako kako samo novinar može da ispriča. I ja bi lično poklonio pre poverenje Peđi Milojeviću nego drugim hroničarima. Odnosno, ja verujem da je on stvarno svojim očima gledao Apisa i Voju Tankosića kako obučavaju Mladobosanci. Ta mi priča deluje autentično. Dakle, ne mora biti da sam u pravu, ali mi ta priča deluje autentično. Pretpostavljam da su Mladobosanci i sami slušali ovu pesmu. Puštaj slobo. Kapiđiko tvori, jer moga mi dina izvalit ću direkt i baglame tvrde, pa neka se name smijali mi srde, jer za tobom belija umrijeh Emina. Sinoć kad se vraća iz topla mama, prođo pokraj bašće staroga ima.
kad tamo u bašči u hladu jasmina sibrikom u ruci stajaše Emina. Ja joj nazvah selam, jest tako mi divna, nešće ni da čuje lijepa Emina. Već u srebreni brik zahvatila vode, pa niz bašću đule zaljevati ode. Pa niz bašću đule zaljevati ode. S grana vjetar duhnu, pa niz pleći puste rasplete joj one pletenice guste. Zamirisa kosa ko zumbuli pravi, a meni se krenu buret u glavi. Zamalne posrnu mojega mi dina, a meni ne dođe lijepa Emina. Samo me je jednom pogledala mrtko, a neha je alčak što za njome crko. Niti ha je alčak što za njome crko. Aši, Ajša, Javaša, konja jaše Subaša. Aši, Ajša, Javaša, konja jaše Subaša. Po bašći se šeće, a plećima kreće, ni hođin mi zapis, ništa pomoć neće. Ja kakva je pusta, moga mi mana, stid je ne bi bilo da je kod sultana. Stid je ne bi bilo da je kod sultana. Stari pjesnik, umrla Emina, ostala je pusta
bašća od jasmina. Umro stari pjesnik, umrla Emina, ostala je pusta bašća od jasmina. Salomljen je i brik, uvelo je cvijeće, pjesma o Emini nikad umrijet neće. Salomljen je i brik, uvelo je cvijeće, pjesma o Emini nikad umrijet neće. Kada ćeš mi proći? Moja zoro, kada ćeš mi doći? Moja srećo, kad ćeš mi se javiti? Tebi da pevam, tebi tiranko, a duh mi mori otrovi gnev. Uvreda tvojih žaoci jetki potpaljuju mi plemenit spev. Milionima narodi pište, milion grudi prosipa krv, milionima pale kućište, milion ljudi gmiže ko crv i milioni dolaze smeno Evropi gordo i na holi sud. Ne može više, raja ne može snositi jaram, mučiti trud. Tiran nas gazi, sramoti žene, useva naših otima plod. Presudi silna, da li živet može u takvom igu nesrećni je rod. Izginućemo, pa izginite podsmeha tvoga gordije zbor. I ginućemo, ginuti slavno, il mačem preseć Gordijev čvor. Izginućemo, al slobodni, jer Srbin neće da bude rob. Tamo daleko na svetom groblju potražit ćemo život il grob.
Vraćamo se u Gnev Srbije, pričamo večeras o mladoj Bosni i kaže Dragan, interesuje mi iz kog razloga su komunisti rehabilitovali Apisa. Jedini razlog, Dragane, koji ja mogu da vidim, je taj što je Apis zaista bio nevin za ono zašto je suđen. Ako postoji neki skriveni motiv da komunisti rehabilituju Apisa, ja za taj motiv ne znam. Da ti kažem pošteno, ne znam zašto bi bio neki skriveni motiv. To počiva na pretpostavci da sve što su ikada komunisti uradili svakog dana i svakog sata u njihovom životu da je bilo bez veze. Meni je to malo preterana ocena komunista na taj način, pa tako mislim da je Apis rehabilitovan, jer zaista ništa kriv nije bio za ono zašto je suđen. Odličan izbor teme, kao i uvek, svaka čast, što više ovakvih emisija i mi mlađi to volimo da slušamo. I vi mlađi treba se ugledate. Ovo su bili vaši vršnjaci u ono vreme. To su bili zaista zaista su bili momci od 20 godina. Dakle, sam atentat i suđenje pripadnicima mlade Bosne, to uglavnom svi znate kako su se stvari odvijale. Postoji tu jedna interesantna ličnost u celoj toj priči oko mlade Bosne, to je advokat Rudolf Cisler, koji je branio Principa i drugove. Gadno je postradao kasnije u Drugom svetskom ratu, i jedan od razloga što je postradao jeste upravo taj, nije bio, Srbi su za njega mislili da je bio Jevrejin i da je zato postradao, ne, on je bio čisti Austrijanac, nije bio Jevrejin, postradao je jednim delom i zbog toga što je branio mladobosanci. Prvo je osporio uopšte optužnicu za ubistvo prestolonaslednika, jer je rekao da austro-ugarski zakon ne poznaje ubistvo prestolonaslednika, jer ne poznaje posebnu zaštitu prestolonaslednika. Osporio je optužbu za veleizdaju, pozivajući se na San Stefanski mir, po kojem je Turska 1878. pristala na okupaciju BiH, ali je suverenitet ostao na strani sultana. Pošto BiH nije u sastavu monarhije, optuženi nisu mogli da se ocepe i pripoje Kraljevini Srbiji. Uz to tvrdio je on, aneksija Bosne i Hercegovine nije pravno utemeljena jer nije ratifikovana u austrijskom i ugarskom parlamentu. Znači, iznao je čitav niz vrlo ubedljivih razloga i dokaza i argumenata, međutim sve to zajedno nije pomoglo. Petorica su osuđena na smrt, a ostali na po 20 godina robije, a Cisler je zbog toga što je znanjem i veštinom ponizio tadašnje pravosudne organe 24 sata po okončanju suđenja prognan iz Sarajeva. Bio je častan čovjek koji je uspeo da izvanrednom pravničkom veštinom odbrani štićenike, ali ne i da ih oslobodi, jer nije bilo moguće osloboditi ih. Cela Evropa je tada ustala na noge i tražila da atentatori budu osuđeni na smrt kao kriminalci i zločinci. Sam Cisler, što je eto jedan kuriozitet, u vreme kad je branio mladobosance i sam je imao 24 godine. Dakle, i on je bio vrlo mlad čovjek po ubeđenju socijalista i držao je govore na prvomajskoj proslavi u Banja Luci i tako dalje i tako dalje. On je nepoznati heroj Sarajevskog procesa i odličan primer moralnog integriteta i principijelnosti, što je retko i danas. Pokazuje veliku hrabrost, jer ne treba zaboraviti da je branio mladobosance u oktobru 1914. kad je rat već bio u toku. Iza njega su ostala svedočanstva po kojima je napravljen jedan film koji se zove Branio sam mladu Bosnu, koji govori o on zaboravljenom junaku. Nakon proterivanja iz Sarajeva, Cisler je živio u Zagrebu, gde je bio ugledan član Zagrebačke advokatske komore. 1918. se vratio u Sarajevo po okončanju rata, gde je zatekao i sudije koje su sudile Principa i svoje drugove i napisao je članak protiv tih ljudi. Zbog tog članka vlasti ih penzionišu. Dakle, taj članak je bio, što kaže, razoran po one koji su sudili Principa. Drugi svetski rat ga je zatekao u Zagrebu, gde su ga ustaše odmah uhapsile i deportovali u zloglasni Kerestinac. Posle izvesnog vremena supruga Nemica spasla ga je dokazujući da nije Jevrejin. Zapravo su svi znali da nije Jevrejin, majka mu je bila Hrvatica, a otac Austrijanac, nego je razlog za apšenje bio njegova odbrana Principa i drugova. Nakon rata se vratio u Sarajevo, da je njegova ćerka Vanda dugo godina bila operska pevačica. Dao je u životu samo jedan intervju 37. godine i napisao jednu knjigu Kako sam branio Principa i drugove. Umro je 1960. godine. Verovatno bi u to vreme počeli da umiru i
Princip i ostali mladobosanci da nisu bili mučeni i podvrgavani koje čemu. Vrlo jedan ovako sveto i izuzetan primer u tim stvarima. Zdravo Milane, odlična tema. Čitao sam knjižicu Crvena simfonija, kaže Vrani Vran. U njoj se tvrdi da iza sarajevskog atentata stoji Trocki. U osnovi se navodi da su izvršioci atentata bili anarhisti, a ne nacionalisti. Ne umanjujem značaj mlade Bosne i sam si rekao da su crnorukci bili izmanipulisani. Čitao sam da je Trocki lično bio u Sarajevu na dan atentata. Ima i Savkovića knjižica Krvi bez, gde su očeva dva gledišta za i protiv. U selu moga oca jedan stari ded je govorio za klince, nemojte ih stuknjivati, takvi su ubili Ferdinanda. Pazi, to je sve moguće i nije moguće. Svakako da na istoriju pada jedna doza magle i da se poslednji motivi izvršilaca ne mogu do kraja otkriti. Jedan piše jedno, drugi piše drugo, treći piše treće i onda se napravi nekakav urma iz koje više niko ništa ne zna. Ja ovde i ne govorim zapravo o političkim, na početku emisije sam to i rekao, politički motivi su mutna voda. Kasnije ih tumači kako ko hoće u skladu sa svojom trenutnom ideologijom. Ja ovde govorim o onim kulturnim pokretačima, onim emotivnim pokretačima. Bez obzira koju ideologiju neko sledi. I uopšte sledi li ikakvu ideologiju. Čovjek koji ima petlju da uradi ono što je uradio Gavrilo Princip, ima emociju, ima hrabrost, ima nešto pred sobom, neki ideal. To isto možemo da kažemo čak i za ove mudžahedine koji se danas u naše vreme opasuju dinamitom i ulete negde. Možemo sporiti njihov politički domet, njihovu političku inspiraciju. Ali ispod svega toga postoji jedan muški odnos prema svetu koji nema nikakve veze sa ideologijama. Princip i drugovi su to imali u sebi. Ideologija, pa dođe ili ne dođe, ali oni su to imali u sebi. Oni su to u krvi nosili. To je ono što je srpstvo odgajalo u tim generacijama. Sada reći da su svi oni bili inspirisani, možda Princip, možda dvojica, trojica njih anarhizmom. Šta je sa crnorukcima? Su oni bili anarhisti? Šta je sa ovim majorom Dragutinom Gavrilovićem? Je li on bio satanista? Šta je bio? Mi sad možemo sve to da im pripišemo potpuno nesuvislo. Čak sam primio jednu poruku, evo pročitaću je, Dragomir kaže 5 razloga zbog koje Srbi moraju da se oslobode mita o Principu. Prvo, bio Jugosloven ili Srbo-Hrvat, tako se izjašnjavao, bilo ga je sramota da kaže da je Srbin. Ne znam koji su ti izvori saznanja. Šokiran sam, ovaj prvi put čujem da je tako, šokiran sam koji su ti izvori saznanja. Drugo, bio je levi anarhista koji je prezirao tradiciju. Ako si ga poznavao lično, poverovaću ti. Treće, pucao je u Ferdinanda suprotno interesima Kraljevine Srbije i željama civilnih vlasti. Pa nije on bio dužan da sledi interese Kraljevine Srbije i civilnih vlasti. Da je to hteo da radi, bio bi državni službenik, ne bi bio ono što je bio. Četvrto, bio je pod uticajem vrlo opskurnih, da ne kažem satanističkih figura. Možda je bio i Lucifer lično, nemam pojma. Možda je Gavrilo bio Lucifer lično. Ko će to znati? I još, kaže Dragomir, i peto, indirektno komunistički banditi su ga glorifikovali kao i danas. Pazi sad, tu si obrnuo uzrok i posledicu. On je nešto učinio, pa se mnogo kasnije pojavila komunistička partija. Dakle, ona nije postojala u vreme kad je Gavrilo izvršio atentat. Da li su ga glorifikovali komunisti? Ne samo njega, sve ljude koji su umeli da se bore za slobodu. Šta god mi danas misli o komunistima. Nisu oni bili da su prezirali heroje, to se za njih ne može reći. Svoje ili tuđe. Uopšte imali su vrlo zdrav odnos prema tome. Mi danas nemamo zdrav odnos prema tome. Bobi kaže, super, bravo, odlična emisija, Gosti Milanče, vi ste naša riznica istorije, kulture, poezije, literature, književnosti i tako dalje. Bravo, a šta kaže, sad sam se uzbiljio, svaka ti čast, Bobi. Evo, gleda tonac, suze mi iz oka idu. U pravu si, kaže, pođemo od toga da Princip nije umeo ni da puca kako treba, ali emocije su bile jače, pucala emocija, motivisanost i tako dalje. Ja to tako doživljavam. Mi možemo svakome da nađemo manu od naših istorijskih ličnosti. Vuk je upropastio srpski jezik. Gavrilo je bio satanista i anarhista. Ne zna se šta je jače u njemu bilo. I nelojalan prema Srbiji.
Možemo da kažemo, čuo se jedno da se Apis upišao pred streljanje. Super. Ko je u stanju da bude Apis među nama danas? Slobodno nek se upiša pred streljanje. A teško je biti Apis. Može, sve to se desi. A budi prvo Apis, pa se onda upišaj. Mislim, to su tako neke stvari koje mi danas posmatramo, jer nekako mislimo da što su naši preci manji, to smo mi bolji. Sad ćemo još čuti da se Dragutin Gavrilović znojio, da je putnik kašljao i tako dalje. Pa naravno, pa nisu oni vilenjaci bili nego ljudi. Ali su bili najbolji među nama. Gavrilov gest nije lako razumeti racionalno. Uopšte i mladobosanci nije lako racionalno razumeti. Ja sad sednemo pa ih analiziramo. To je malo fali pa nemoguće. Zato kažem koji su kulturološke osnove. Recimo čak i da kažemo da je Gavrila bila sramota da kaže da je Srbin. Što čisto sumnjamo. Ali recimo da ga je bila sramota. Ali ono što je on uradio je potpuno zasnovano na srpskoj tradiciji i na srpskoj kulturi. Dakle, ti možeš da porekneš svoju kulturu, svoje odrastanje. Možda porekneš, ali ne možeš ga ukineš time što si ga porekao. Šta sad, izjavim nisam Srbin, pa šta, prestaću da govorim srpski zbog toga. To je ono što mi ne razumemo danas. Mnogo je vode proteklo, pa smo se izgubili u svim tim stvarima sad kaže, Milane, emisija za udžbenike svaka čast i dalje tvrdim da si najharizmatičniji novinar u regionu bez premca. Živ bio, imao još mnogo ovakvih emisija, pozdrav i sve najbolje. Sad hvala ti najlepše. Vrlo lepe reči, nisam toliko sujetan da, kako ti kažem, da mi pohvale nešto naročito znače, mator sam već za takve stvari, ali dobro je čuti da ovo ima odjek. Dobro je čuti da ovo ima odjek. Dakle, mučeni Gavrilo Princip je pisao i pesme. 1914. godine, tokom tamnovanja u zatvoru za vreme istrage za Sarajevski proces povodom Sarajevskog atentata, napisao je jednu pesmu koja je objavljena 1919. godinu dana posle njegove smrti u Zvonu. Kaže ovako: tromo se vreme vuče i ničeg novog nema. Danas sve kao juče, sutra se isto sprema. Ali pravo je rekao pre Žerajić, oko sivi, ko hoće da živi nek mre, ko hoće da mre nek živi. I mesto da smo u ratu gde bojne trube ječe, evo nas u kazamatu, na nama lanci zveče. Svaki dan isti život, pogažen, znječen i strt, ja nijesam idiot, pa to je za mene smrt. Bio je talentovan pesnik. Jednom je napisao neku pesmu i pokazao Ivi Andriću. Zapravo obećao je da će pokazati Ivi Andriću i kad su se sledeći put vidjeli, Ivo Andrić je pitao, pa gde je ta pesma? Da mi pokažeš, on kaže, pocepao sam je. Nije bio samopouzdan u tom smislu da tu pesmu preda Andriću. Već ona njegova čuvena pesma koju je uklesao u zid ćelije, naše će sjene hodati po Beču, lutati po dvoru, plašiti gospodu. Danas gledam iz ove perspektive. Čini mi se da on to nije mogao znati, ali da je veoma dalekovid bio. Možda će vam ovo delovati preterano, što kažem. Možda će delovati fanatično, ne znam nijakako. Ja mislim da i dan danas naše sene lutaju po ostacima dvorova i plaše gospodu. Mislim da sav ovo što nas danas ovako jezivo gnječe, ovo što nas maltretiraju, jeste posljedica tih strahova. Dobili su batine kao što nikad nisu dobili batine. I to se ne zaboravlja. To se ne zaboravlja. Oni nose svoje rane, nemojte zaboraviti, svoje rane nose isto kao mi svoje rane. I mi smo imali svoje rane na Kosovu i ovde, onda dugo smo ih pamtili. I oni svoje rane nose. I te rane nisu starije od 100 godina. Dakle, veoma su živi. Mislim da je Gavrilo bio u principu bio u pravu. Gavrilo Princip je u principu bio u pravu. Je li tako? Dosta je fotografija sačuvano Gavrilovih iz sredine u kojoj je živeo. Mi uglavnom operišemo onom jednom fotografijom gde je prebijen ko jazavac. Zapravo je bio lep čovjek. Ako pogledate druge fotografije, ono ko je lep pod masnicama i pod batinama, niko nije lep. Ali bio onako jedan lep momak, sitan, mali, rastom. Ali onako žilav. Izuzetan jedan momak, ali dobro, šta sad mi da kažemo? Danas, kad gledamo sa rastojanja od 100 godina, mi sad tražimo političke motive,
utice masona, morona, laminata, iluminata, ne znam ja čega, jer smo naštelovani da to tražimo. Kakve veze klinci iz hercegovačke Zabiti mogu da imaju sa masonima, sa satanistima, sa ovim samim? To su krajnje zlonamerna tumačenja. Zlonamerna tumačenja. Vrlo je teško to spojiti tako. Inače, sam naziv Mlada Bosna, ne znam koliko znate, prvi upotrebio književnik Petar Kočić u jednom svom članku objavljenom u listu Otadžbina 1907. godine. Dakle, naziv je bio stariji od same organizacije, a taj naziv su kasnije koristili i drugi autori, na primjer Vlada Gaćinović, Bora Jeftić, Mladen Stojanović i tako dalje. Ona nije imala čvrstu organizacionu strukturu. Mlada Bosna nikad zapravo nije bila neka vrsta partije ili političke organizacije, a isto tako nije imala ni oficijalnu ideologiju, mada su dosta stajali pod uticajem književnog stvaralaštva Petra Kočića, a idejni pogledi Vladimira Gaćinovića i jednog dela bosanskih intelektualaca, oni su se ugledali na književno stvaralaštvo ostalih Srba. Uglavnom je to bila, eto kaže, jedna generacija koja je baštinila nacionalnu ideju onako kako je jedna generacija samo pre njih 20 ili 30 ili 40 godina videla u nacionalnom romantizmu. Prošlo je, to je vreme Đure Jakšića, to je vreme naših velikih romantičara i moguće da su ovi u odrastanju, dakle, povukli tu jednu vrstu nacionalnog romantizma, odnosno da se pre ugledaju na književnike i književna dela nego na političke organizacije. Oni su, dakle, inspiraciju nalazili u tome, što generalno, već i ta labava organizacija i sve to govori opet, ono što sam rekao na početku emisije, da su oni proizvedeni određenom kulturom. Kakva je šansa da se sabere takva grupa fanatika? Vrlo teško. Vrlo teško se sabere jedna grupa istomišljenika i fanatika na taj način. Vrlo teško. I s ove i s one strane Drine. Dakle, jedna epoha, jedno vreme, jedan uspon Srbije zapravo i na tom usponu zasnovane i druge stvari od nacionalnog romantizma do jedne zdrave militantnosti su rodile taj duh kod tih mladih ljudi. Čak ih je, eto, Jovan Skerdić, koji je inače bio sve samo ne neki radikalni nacionalista, je uvažavao pripadnike Mlade Bosne i naročito je od svih njih voleo Vladu Gaćinovića, Vladimira Gaćinovića, jednog Bilećanina koji je rođen 1890. godine, a umro je u Frajburgu u zatvoru 1917. Bio je sin sveštenika i pošao je stazama svog oca, upisao bogosloviju, pa na kraju završio u Beogradu, bio Skerdićev učenik i tako dalje i tako dalje. Bio je jedan od najboljih studenata univerziteta i srpska vlada je kao stipendistu uputila Vladu Gaćinovića u Beč. Nemojte zaboravite upravo taj moment. Srpska vlada je Srbina iz Bosne i Hercegovine uputila na studije u Beč. Nije beznačajna stvar. Što samo pokazuje koliko je srpstvo bilo zdravo. Znači, i onog dečka tamo iz Hercegovine, neko formalno nije u Srbiji, ali je Srbin, poslati na školovanje. Inače je bio zlosrećan u pogledu atentata. On je bio zapravo onaj koji je trebalo da ubije Franca Ferdinanda. Eto, to mu se nije posrećilo i uopšte kasnije veoma loše. Čitav niz nekih nesreća mu se desio, skočio u Miljacku pa povredio noge, pošto je Miljacka bila plitka. Neka neverovatna priča, kod je Mr. Bean pucao u ovoga, nekako mu se niz malera izdešavao, ali eto, opet je završio kako je završio. U svakom slučaju, jedna vrlo interesantna ličnost. Uz te, da kažem, evo, neka svedočanstva koja sam našao, svedočanstva onih koji su lično poznavali i te ljude, između ostalog naš veliki akademik Vasa Čubrilović i Milan Budimir, oni su poznavali principe iz mladosti. Budimir kaže, kad je Gavrilo prešao iz trgovačke škole u gimnaziju, morao je da polaže dopunske ispite, ja sam ga spremao iz latinskog jezika. Bio je veoma inteligentan i vrlo lako savlađivao gradivo, iako nikad dotle nije imao prilike da išta uči iz latinskog. Veoma sam ga cenio, koliko zbog vrednoće i bistrine, toliko i zbog toga što umeo da iskaže svoje poštovanje prema starima.
Vaso Čubrilović se seća od svog školskog druga kao čoveka nemirnog duha koji ne može da se smiri jer ga stalno nešto goni. To je ta vatra koja je spavila njima. Oni su zaista bili fanatici. Međutim, sam Vasa Čubrilović je i sam vrlo interesantan, njega sam i zapamtio. Intervju je sa njim, doživio je duboku starost, mislim da je poživio jedno 90 i nešto godina. I sad zanimljivo, evo, mali kuriozitet samo, dakle, mladobosanac Vasa Čubrilović, kako ga doživljava hrvatska televizija. Evo samo jedan mali insert sa hrvatske televizije o Vasi Čubriloviću. Srpski povjesničar i akademik dr. Vasa Čubrilović, koji je u obje Jugoslavije odgojio i znanstveno usmjerio brojna važna imena srpske historiografije, te postao jednim od najuticajnijih članova Srpske akademije, bio je po mnogo čemu kontroverzna osoba. U mladosti je pristupio aktivistima Mlade Bosne i s njima 1914. u Sarajevu izveo atentat na austrougarskog prijestolonasljednika Franju Ferdinanda. Iako je s pištoljem čekao u zasjedi, nije ga upotrijebio. Uhićen je s ostalima i osuđen na 16 godina najstrožeg zatvora. U Kraljevini Jugoslaviji Čubrilović je doktorirao u Beogradu i postao član Srpskog kulturnog kruga koji je radikalno zagovarao velikosrpsku politiku pod firmom duhovnog ujedinjenja svih Srba. Jedan njegov tekst osobito je zgranuo domaću i svjetsku javnost. 7. ožujka 1937. objavio je referat pod naslovom Iseljavanje Arnauta s posve genocidnim sadržajem. Čubrilović je razvio tezu o nasilnom iseljavanju Albanaca s Kosova u Tursku. To bi, predviđao je, trebalo poticati mjerama državnog terorizma, pa čak i krvavim pogromima. Nedostatak novca za masovno preseljenje, kao i približavanje Drugoga svjetskog rata, spriječili su ostvarenje tog genocidnog plana iza kojeg je stajala i tadašnja Stojadinovićeva vlada. Zbivanja u Drugom svjetskom ratu, koji je djelomično proveo u Banjičkom logoru, bitno su utjecala na Čubrilovićev zaokret u poimanju jugoslavenstva. Komunistička vlast vratila ga je na fakultet, pa je nekadašnji velikosrbin postao prvo ime srpske historiografije, napisavši uz ostalo više radova o srpsko-hrvatskim odnosima. Nedugo prije smrti 1990. izjavio je da se Srbi i Hrvati nikada ne bi smjeli zaratiti, jer bi to dovelo do raspada Jugoslavije i katastrofalnih posljedica. Međutim, novoprobuđeni velikosrpski nacionalizam imao je drukčije namjere u pogledu Jugoslavije, a posebno Kosova. Slobodanu Miloševiću nije trebalo ništa drugo nego pročitati naputke iz nekadašnjeg Čubrilovićeva referata. Zanimljivo je, dakle, kako Hrvati umeju nekom da spočitavaju nasilna iseljavanja. Ovo malo pa liči na cirkus, ali dobro, šta se radi, prosto stvari idu kako idu, ali jeste mali kuriozitet kako eto oni, pa ja im verujem, oni sve znaju o nasilnom iseljavanju, vjerojatno znaju i ovo. Zapravo o čemu se radi? Ovo je jedna vrlo rđava interpretacija, zlonamerna interpretacija, dakle, kao što ste čuli, neke zlonamerna interpretacija na račun mladobosanaca, i ovo je zlonamerna interpretacija onoga što je Vasa Čubrilović napisao. Vasa Čubrilović je napisao da treba motivisati Arnaute da se sele u Tursku ili neku drugu državu i da država treba svakom Arnautu da da 10.000 dinara u zlatu, da se snađe u novoj zemlji i tako dalje i tako dalje. Daleko je to bilo od nasilnog iseljavanja, ali ovako vrlo lepo zvuči kad Hrt to provuče, to izgleda ovako mašala. Mićo kaže, Milanče, druže, stari, samo te slušam i ne trepćemo da te hvalim, neću da se ne pokvariš, hvala za još jedno divno poučno veče. Pa koliko je poučno. Drago, kaže, aj, pobogu, zaboravi demokratiju, ne čitaj sve poruke, papir i kompjuter, svašta trpe, ako mu Gavrilo nije dobar, nek ide kod Vučića i poljubi ga straga. Kaže, Cviko, super posao, Milane, pozdrav. Pozdrav, Cviko, hvala ti, druže. Lutaju, lutaće. Polako, Anto, polako, tija voda breg roni. Gordana kaže, nije preterano, Milane, zbog ti senki nas i danas muče, ne mogu da zaborave poraz. Ja to isto mislim, Gordana. Mi smo za njih simbol, kako bi rekao, pada Austro-Ugarske, večitog sna Srednje Evrope. Ja sam siguran da se i danas u Srednjoj Evropi sanja Austro-Ugarska, da je to san koji još uvijek postoji, a sa druge strane jedan varvarski narod, svi, nazovimo to tako, civilizovani narodi, imaju tihu strepnju u odnosu na varvare, da su ovi sposobni, jači. Sad zamislite jedna zemlja od 4.300.000 stanovnika razbuca Austro-Ugarsku od 54 miliona stanovnika, ta Austro-Ugarska ima 190 puta veći nacionalni dohodak od Srbije.
Sad zamislite kako im simpatično izgleda. Poslednje što žele je da vide, recimo, 20 miliona Srba. To je poslednje što bi želi da vide na ovom svetu, jer ako ih je 4 miliona i 300 hiljada razbucalo, šta treba... Postoji tu mnogo tih nekih... Pomaga Bog i srećan rad, kaže Milenko, ako istoriju pričamo onima koji ne žele da je slušaju, plašim se da će naša kultura i tradicija uskoro biti nečija druga, kao što nam otimaju i SPC. A što se tiče Gavrila Principa, za mene je lično bio i ostao jedan običan Srbin starog kola. Tada je bio on jedan među ostalim velikanima srpskog naroda, imalo i tada i zašta se boriti. Pa i život dati. Neka živi naša istorija, da se pominje i priča, da je ne bi zaboravili. Svako dobro od Boga. Sve si rekao, Burazir. Šta reći? Sad treba pljujemo na sopstvenu istoriju, ne znam čemu bi to služilo. Da sve naše velikane unizimo. Po čijoj meri? Zašto? Da li možete zamisliti da se Englezi tako ostrve na admirala Nelsona? To što ti kažeš, to je slovo, sve si upravo. Moj tonac daje vrlo ovako inspirativne pokrete, pokazuje. To je to. Ili zamislite sad, ne znam, da Italijani se ostrve na Vittorija Emanuela koji je stvorio Italiju, ili Nemci na Bismarcka. To je potpuno besmisleno. A mi imamo tu neku neurotičnu potrebu da sve što je naše dobro popljujemo. Valjda mi bolje izgledamo kad popljujemo ove bolje od nas. Veliki pozdrav, kaže moj drug Saša Milanu i legendi, koji sa ovakvim emisijama sredom gasi mnoge TV ekrane i čini ih bezvrednim i suvišnim. Vrlo interesantna večerašnja emisija o mladoj Bosni i mladom Gavrilu Principu, koji je živio u Lominoj ulici broj 17 kod pijace Zeleni venac u Beogradu, gde su se okupljali u kafani Zlatna Moruna, čuvena kafana, je li tako, bivša kafana Triglav, gde je po ukazu Tita jedna ulica koja je imala ime Bosanska promenila ime u Gavrila Principa, koja od Balkanske ulice ide do samog Brankovog mosta. A mi smo kao klinci bili vrlo ponosni jer smo pripadali mesnoj zajednici Gavrilo Princip. I dosta smo u osnovnoj školi slušali o njemu i njegovoj organizaciji. Svaka čast na ovakvim emisijama koje podižu duh i moral svima koji noće slušaju ove emisiju. Veliki pozdrav, Sale, hvala ti, od srca ti hvala, vrlo lepo. Još jedna odlična emisija, gospodin Milane, slobodno ću reći, profesor, jer sam kroz ove tvoje emisije puno naučio, hvala, kaže Branislav. Nema ovde ničega što ćete od mene naučiti, a da ne možete nađete drugde. Dakle, ja sam ovo negde učio. Nije to sad ono sam ja nešto doprineo, pa će sutra akademija me pozove, pita gde sam ovo iskopo, neće. Nema ovde ničeg novog. Ovde je samo pitanje, kažem, eto što mi često zaboravljamo. Možda je trapav izraz, ali često zaboravljamo duševne pretpostavke na kojima nešto počiva. To je ono što ne valja, zaboravljamo duševne pretpostavke na kojima nešto počiva. Nama se čini, evo, politički motiv. Mi više uopšte ne možemo da razmišljamo van okvira ideologije. Da li je on komunista, da li je on liberal, da li je on anarcho-sindikalista. Mi uopšte više, apostoli liberalizma sa sklopljenim rukama i tako dalje. Mi više uopšte ne možemo da razmišljamo u neideološkim crtama. Za nas je sve ideologija. Ne možemo zamislimo da postoji nešto drugo. Da ove ljude možda, evo kaže možda, nije inspirisala ideologija, nego da su imali srce junačko. To nam na pamet ne pada više, jer mi više nemamo srce junačko, pa mislimo da ga niko nikad nije ni imao. A ovi su bili vrlo hrabri ljudi. Muškarci u najvećem stepenu, i to u svojim ranim 20. godinama, veliki muškarci. Šta je to što jednog čovjeka goni da se žrtvuje za ideale, za otadžbinu, za narod? To je vrlo teško naći u ideološkom ključu. Ja sam čak sklon da mislim da je komunizam ponikao upravo na našim etnopsihološkim pretpostavkama, na jednom nataloženom herojskom duhu. On je naravno to kasnije izmenio, ali da bi uspeo, on je morao da iskoristi borbenost srpskog naroda. Jer sa borbenošću drugih naroda nije mogao da računa. Dakle, on je ovladao našom etnopsihologijom i zahvaljujući tome se podigao. Da su Srbi bili kao Slovenci, komunizma ne bi bilo. Teško bi ih neko naterao se kolju sa Nemcima. To nema govora. Prema tome, tumačenje čitave istorije jednog naroda ili velikih istorijskih događaja samo ideologijom je vrlo naivno.
Meni ne izgleda čak ni verovatno. Slobo, šta si ti sad puštao, šta nisi puštao? Redom si išao s leva na desno ili gore dole? S leva na desno, pa si stigao do ovde. Dobro, jesi pustao recitaciju i Evropi? Nisi sigurno. Ajde, nećemo pogrešiti ako i pustimo još jedan put. Šta? Nije neka velika greška. Evo ga Živan Milić, ubre, ti si sve ovo već izređao. Dobro. Ajde onda Veče na školju od Alekse Šantića. To mora biti da su i mladobosanci znali za ovu pesmu. Ne u muzičkom izvođenju, ali to jeste slika one mučene Hercegovine. Ova pesma Alekse Šantića jeste pesma o onom kraju gde su porasli Gavrilo Princip, Žerajić, pa čak i Mustafa Golubić. Ovi tvrdi ljudi iz istočne Hercegovine. Pesma je, naravno, što bi rekli Hrvati, uglazbljena. Ali najinteresantnije u ovoj pesmi što je Hrvati vrlo rado pevaju. Vjerojatno misle da je Aleksa njihov pesnik bio, pa... A dobro, ako je Dušan bio njihov, car Dušan što je bio i Aleksa Šantić. Ajde, puštamo. Plava spava, još jedan krug. Pučina plava spava, po kršu dršće zvuk. Vrh ridi crne trne, zadnji rumeni zrak. Jeca zvono bono, po kršu dršće zvuk. S uzdahom tuge duge, ubogi moli puk. Kleče mršave glave, pred likom Boga svog. Tamo samo čuti raspeti Bog i san sve bliže stiže, prohladni pada mrak, vrh ridi crne trne, zadnji rumeni zrak. Vraćamo se u Dnev Srbije, evo posljednji segment, već je 20 do 11. Šta se još može reći o svemu tome? Mislim da sam najveći deo stvari izrekao. Dobro, Vran kaže, red je spomenuti i Mehmeda Mehmedbašića, mladobosanac, srpski dobrovoljac, svedočio u Apisovu korist, pa osuđen na 15 godina. Preživeo je i ustaško mučenje. I Tin Ujević je bio optuživan da je bio na Apisovom platnom spisku. Milan, je interesantno iz današnjeg ugla posmatrati ta vremena. Nestvarno. Da li ima šanse da čujemo nešto i o Mustafi Golubiću? Spominju ga kao suorganizatora ubistva Trockog. Čitao sam dosta o tome, opet se račva priča. Sad skrenu smo sa principa, ali
Postoji čak i jedna teorija da je Golubić lično likvidirao Trockog, a postoji da je onaj Italijan Vidal, kako se zvao, ne znam ja, da ga on likvidirao, a da je Mustafa bio u pozadini cele te stvari. Teško je to raščivijati. Tragovi obično ne ostaju. Kaže, Drago kaže, a ja kao nosila zlatne značke Gavrilo Princip bio sam dobar đak. Ma nije to malo značilo u vreme mog detinjstva. Oni su bili pravi heroji. Mi živimo u neherojsko doba, pa sad menjamo pred sobom sve što je herojsko. U moje vreme to nije bila mala stvar. Pozdrav od jedne Sene sa Evropskog dvora, živeli, kaže Preradović, Aca. Ne znam kako se vi osjećate koji živite tamo. Ali siguran sam da osjećate sa jedne strane nelagodu, u tuđoj ste zemlji, rascepkani ste, niste konzistentni, a sa druge strane siguran sam da svako od vas koji živi napolju ima taj unutrašnji osjećaj da je superioran. On ne sme da ga ispolji, naravno, da ne bi izgubio posao, ne bi ono, ali mislim da svi imate negde taj unutrašnji osjećaj da ste superiorni. Da biste smeli sa svakim od onih tamo da uđete u lift, i ako neko kaže do 5. samo jedan može da izađe živ, da biste vi izašli živi. Da imate taj unutrašnji osjećaj. Austrougarska molitva kaže Dario Zerbien muss štreiben, ili u prevodu Srbija mora umreti. Ta dogma traje i danas. Dario, znaš dobro. Mislim, pretpostavljam da eto, živeći tamo mora, doduše ti si u Švajcarskoj koja je manje više onako možda u tom smislu ravnodušnija spram Srbije, ali naravno Srbija mora umreti, Srbija mora biti okupana čelikom, Srbija mora biti isključena iz evropskog razvoja. Ta opsednutost Srbijom prosto nije normalna. Nije bez ništa, što kaže narod, je li tako? Mora da počiva na nečemu ta opsednutost Srbima. A ja mislim da se može objasniti dobrim batinama koje su dobili. Da ne treba tražiti drugo objašnjenje. Predlog kaže Bobi da se emisija koju bez premca vodiš neka se zove Kroz vremeplov srpske istorije i kulture. Možda bi trebalo da promenim ime ove emisije, možda si u pravu. A rane se prenose kroz priču s kolena na koleno da i oni pamte svoje rane što Srbija ignoriše. Pusti fragment filma Izricanje presude. Ajde, možemo i to da pustimo. Zašto nije greška nikakva, samo malo naravno docnije na kraju emisije, nije nikakav problem ako je to iz one serije, je li tako? Na to misliš. Nije problem da se pusti uopšte, može se pusti. Da, nije ni dugačko, pustit ću. Još dodaje Bobi, pa što je Bravar došao u Srbiju da podigne ustanak, da ga je dizu u NDH, nikad ga ne bi digao. Komunizam i borbeni Srbi umeo je da to spoji, borio se protiv njih 14. i znao je urođeni borački duh Srba, poznao je srpski borački duh koji Srbi nosi u sebi genetski. Piše jedan novinar, Cyrus Schulzberger ili Salzberger, zavisno od toga kako ga izgovaraju Nemci i Englezi, odnosno Amerikanci. On je bio dopisnik New York Timesa, čini mi se New York Timesa ili Timesa, tadašnji, nije ni važno, sa Balkana do 1941. godine. Mislim da je 1937. došao, a da je 1941. otišao odavde. I ostaje vrlo opširne memoare, jedan izvanredan svedok epohe, čovjek koji je radio intervjue sa svim tadašnjim glavonjama u svetu koji su nešto značili, znači sa Rooseveltom, Churchillom, Titom, radio ozbiljne intervjue sa Haile Selassijem čak i tako dalje. I ostaje jedno svedočanstvo kako su Englezi probali da izvedu neku vrstu 27. marta u Češkoj, kad je Hitler Sudetsku oblast ćapio, ali, kaže, Beneš, tadašnji predsjednik vlade Češke, kaže, je bio oprezni Čeh, a ne neustrašivi Srbin. Dakle, taj duh koji krasi Srbe, zovimo ga kako god hoćemo, neko će reći hrabrost, neko ludost, neko genetski, neko kulturno, nevažno je šta je podloga svega toga u ovom trenutku, ali jedan duh nepokora koji postoji u Srbima je nešto što mora da strašno nervira ove oko nas. Zamislite sad obrnuto, da imate tu pored sebe nekoga koji je mnogo nestašan i stalno vas nešto, ne mora ništa da vam radi, ali samo to što je onako, gde god ode, dere se naglasi, ja gde god sam bio, da čujem neku dreku, ili su Srbi, ili su Grci, ili su Italijani, nema ko treći se dere, četvrti. Vrlo opušteni, slobodni,
sedne na neke stepenice u sred Rima i dere parizer, onu mortadelu dere sa lebom, baš ga briga da li ga neko gleda ili ne. Dakle, jedan osjećaj superiornosti koji ni sami nismo svesni. Često nismo svesni toga. Ne možemo da gledamo, kako bi rekao Niče, sebe izvan sebe. Da se iznesemo iz onoga što jesmo i da pogledamo sebe sa distance, videli bi da smo veoma različiti i shvatili bi zašto ih nerviramo. Shvatili bi zašto Hrt ne može jedne vesti da prođu da ne pomenu Srbiju. Ove diplomate iz okruženja, koji god, Zina kaže dobar dan, iz usta mu izleti, što kaže Srbija mora umreti. To je jedna obsesivnost njihova koja otprilike treba da nam kaže da smo ozbiljni igrači. Možda mi i ne znamo koliko smo ozbiljni igrači. Možda nam treba malo više samopouzdanja. To su imali ovi klinci nekada, Gavrilov Princip i ovi. Ja sam danas više nego 2 puta stariji od Gavrila kad je umro. Znate, klinci su, ali eto, negde u glavi ih doživljamo kao veliki odrasle ljude, oni bili deca. Ja živim sa tim osjećanjem superiornosti i nekog samopouzdanja. Ne bi radio ovaj posao da nemam samopouzdanja i sigurnosti. A mislim da je to počelo manjka srpskom narodu. Počeo je sebe da gleda odozgo. Iz ptičije perspektive i mi delujemo mnogo mali, nevažni izgledamo. A naši stari su možda gledali žablje perspektive, izgledali smo mnogo visoki sami sebi. Taj povratak nacionalnog samopouzdanja, taj povratak samopoštovanja je prvi zadatak i on mora da bude neideološki. Nema ideologije koja to može da vrati. Kao što u ljudskom životu, obično, kad neko izgubi samopoštovanje i samopouzdanje, ne vrati se pomoću ideologije. Nema od toga ništa. Srbi precenjuju ideologiju. Šta sad, učlanit ću s neku stranku, ajde, SRS ili negde drugde i sad će mi poraste samopouzdanje. Pa nema od toga ništa. Jedna dlaka na glavi od toga ne poraste, a ne samopouzdanje. To su naše pogrešne pretpostavke. Dobro. Rade samo dok se završi emisija, odmah pišem. I treba da te bude sramota, kaže Dragomir. Ranković i Jovo Kapičić nisu tako mrsomudili o komunizmu, nego su uvek isticali kako su komunizam krvlju nametnuli Srbiji. Dragomire, skroz me sramota. Ako ti to tražiš, evo, nema frke, sramota mi. Gordana kaže, ne morate čitati javno, ne bi da gnjavim. Zašto? Mi smo živi dokaz njihovog poraza i poniženja. Dobro si to rekla. Njihove ranjivosti, da. Isto tako i Rusi, i uvek kada smo mi napadani su i Rusi. Da nije nas, mogli bi se zvati nadmoćni. To danas teško, kažem, razumeti. Zamislite jedan mali narod koji, mi kažemo Srba, danas ima malo 7,5 miliona. Mi smo imali 912. pre oslobađanja Kosova, Raške oblasti, Makedonije, mi smo imali 2.300.000 stanovnika. Tih 2.300.000 je napalo Tursku carevinu, a potom pobedilo i Bugarsku carevinu. Posle toga smo imali 4.300.000, jer smo se proširili za ove oblasti. Ali u suštini i to je šaka jada. I mi kažemo, malo nas je 7,5 miliona. Pa koliko treba da nas bude? 100 miliona da se osetio moćnima. To je glupost. Nikada nas neće biti 100 miliona. Naša moć ne izvire iz broja, izvire iz kvaliteta. To je naša snaga. Ako nemamo kvalitet, možda evo da ima na 7,5 miliona, ne vredimo kao oni 2.300.000. Se ne lažemo, ništa ne zavisi od kvantiteta. Ništa ne zavisi od kvantiteta, prosto, nego mi to volimo, mislimo, kao ajde, Alija, neke više vojske i to, nema od toga ništa. To je samo jedna predstava da će to tako izgledati. Drugim rečima, sve u ljudskom životu zavisi od kvaliteta. Ili imaš ili nemaš kvalitet. Zoran kaže, vidi dalje za program, proceni sam, Milane, nemaš pojma koliko si u pravu. Ja sam u firmi u kojoj sam radio dao otkaz jer sam pre 30 ljudi šefu rekao, u Srbiji se kaže šef i kurva nikad nisu zadovoljni, uvek hoće još. Ne znam da li to važi za Švedsku, sutra sam dao otkaz i sad radim sam. Čuo si Draga, Zoran, nešto kaže, da su naša deca tamo najbolje u školama. Sad, ajde, neću ja sad kažem da kod drugih nema ničega, daleko od toga. Daleko od toga. Postoji i kod nas postoji ovakvi i onakvi. Ovde govorimo o duhu jednog naroda. Kaže za Boni Milane, brate, pobi nas bravo.
kako vas pobio, dakle se ti onda javljaš? Iz večnih lovišta. Šalim se, Zamboni, hvala ti, lepe su reči. Taj osjećaj superiornosti mi nosimo u sebi. Ja sad što često pognemo glavu ne pred silom, ne pred moći drugih naroda, nego pred pustim parama. Pa šta da radiš, veći deo života smo bili, veći deo istorije smo bili sirotinja. Ta pusta para nam je bila nedostižna. Svako od nas, ili skoro svako od nas, rani 10 gladnih dedova u stomaku. To uopšte nije lako. I onda ćutiš tamo. Vidiš da si bolje, ali šta ćeš ka? Aj, savijem glavu, bit će neka parica. Možda i nismo krivi za to. Kaže, jeste poučno, opet sam zalepljena za stolicu, kaže Ilijana. Opasno si da vas zna smanjljiviti visinu za glavu. Kad skupimo ono što si radio, bit će to knjiga ogromna i vrlo poučna. Ne znam koliko će biti poučna, ogromna sigurno. Drago kaže, pozdrav, Drago. Miroljube je dobro došao u klub. Dakle, ne znam šta bih još mogao da kažem o tome, mislim da sam sve one najvažnije stvari već i rekao. Mogu da iznosim faktografiju o sarajevskom atentatu, to svi znate, snimljeni su filmovi, serije, 300 čuda. Ne znam koliko tu uopšte ima smisla. Sad, prežvakavati u nedogled Ivo Andrić i mlada Bosna odnosi ono. Ja sam htio da stavim akcent večeras na te neke psihološke i kulturne pretpostavke koje su rodile te ljude. I možda za kraju još jednu crticu koja je meni lično mnogo važna. Ono što je Crnjanski govorio o principu. To je nešto što je možda i najvažnije u celoj ovoj stvari, jedno mišljenje, što kaže, savremenika. Priča o tome Crnjanski kako je trebalo da bude neki bal te večeri. Zateklo ga je u Beču i kaže, meni su bili dodelili patriotsku i tešku dužnost da na prve zvuke umilnog bečkog valcera počne da okrećem oko sebe ženu srbijanskog poslanika. Ja sam se zato, dok je u Sarajevu siromah princip ispružio svoju ruku koja nije zadrhtala, bavio peglanjem svog fraka. U velikim istorijskim trenucima sudbina dodeli svakom ulogu i ne pita. Vest da je u Sarajevu ubijen austrougarski prestolonaslednik stigla je do nas tog sunčanog dana u Beču, koji je osvanuo bez jednog oblačka posle ručka. Stigla u našu kafanu u blizini tornja Svetog Stefana za vreme partije bilijara. Zanimljivo je da nam je ta vest saopštena isprva tako kao da su u Sarajevu ubili srbijanskog prestolonaslednika. Kelneri su je tako dobili. Tako im je rekao naš Prota preko telefona. Protivno onome što se danas misli, ta vest nije izazvala nikakvu konsternaciju ni među nama, ni među Bečlijama, i muzika je u Beču do večeri svirala. Tek se docka neko setio da je učutka. Epoha valcera je bila završena. Konsternaciju su među Bečlijama izazvali tek mrtvački sanduci prestolonaslednika i njegove žene, grofice Kotek, koju je princip ubio nehotice, gađajući guvernera Bosne, generala Poćoreka. Sva stanica je bila zavijena u crno, a lokomotiva je stigla sa crvenim očima. Sanduk Erzhercoga bio je mnogo veći i sa mnogo više venaca nego sanduk njegove žene, koja je bila samo obična grofica. U Austriji nije bilo jednakosti ni na dvorovima, ni među mrtvima. A sve je, i mrtvački sanduci, mereno španskim ceremonijalom Habsburga V. U ušima kad u snu ja i sad još čujem šum koraka austrijskih generala sa tog pogreba. Koračali su korakom ludaka, ljuljajući se na ritam pogrebnog marša Chopina sa svojim dvorogim šeširima na glavi, a šeširi behu nakićeni zelenim perijem iz repova petlova. Čuo se to pod konja, tolika je bila tišina nastala. I tako dalje, i tako dalje. I Crnjanski je spevao pesmu Principu. Nisam je našao na YouTube-u, tako da moram sam da vam je izrecitujem. Nisam neki recitator, ali što kaže, mogu da probam. Obalši Dušanu silnom da umukne krik, vlastela, vojvode, despoti behu sram. Hajdučkoj krvi nek se ori cik, ubici dižite vidovdanski hram. Slavi i oklopnicima nek umukne poj, despotica svetih nek umukne draž. Gladan i krvav je narod moj, a sjajna prošlost je laž. Ako nas voli, nek voli kamen goli, nek poljubi mržnju i mrtve,
iskopane oči i vino što se toči u slavu ubistva i žrtve. O pravdi i pobedi svetoj nek umukne krik. Ocevi, braće i sestre, behu sram, osveti majici našoj nek se ori cik. Raji i riti dižite kosovski hram. U suncu i manastirima ugušite poj. Kadife i svile nek nestane draž. Jauk i groblje je narod moj, a sjajna prošlost je laž. Moj narod nije steg carski što se vije, već majka obešašćena, znoj i sirotinja i mržnja što tinja u stidu zgarišta i stenja. Eto, tako je Crnjanski pevao o principu. Bila je ovo još jedna emisija Gnev Srbije, čak vidjeli ste neka poruka se ne obrukam, a jeste, boga mi. Mićo kaže, Bože, nikad na vlast u državi Srbiji nije bila dobra, možda zato što smo takvu vlast svojim držanjem i zasluživali, ali ne verujem u to. A tek kad se podigne kuka i motika na vlast, onda shvatimo koliko su zlo po narod bili. Pa ta naknadna pamet je, kako ti kažem, temelj svake gluposti. Kaže, Drago, verovatno sam te pitao, a moram opet, jesi gledao film Zvezde su oči ratnika? Kako nisam gledao? Taj film je odlično objasnio upravo ovo o čemu sam govorio. Ti u sebi nosiš jednu vrstu herojstva, pa ko te pokupi? Pa nisu Srbi ginuli samo za komuniste, Srbi su ginuli za interese Engleza i za interese Austro-Ugarske. Nisu komunisti prvi koji su uvatili Srbe da se igraju njima, nego se mi pravimo da jesu. Pa nisu li Srbi ginuli po Holandiji i Francuskoj, gde god je Austro-Ugarska ratova? Nisu li Srbi zbog pustih Engleza izginuli Mašala, izmanipulisani? Šta je prelazak Albanije? Nego igra saveznika. Pravo si ti, Zvezde su oči radnika, odličan film. Dobro, kaže, Zoran Pilot, emisija će biti postavljena ujutru, to je za 3 sata, ne Teslavision TV, a vi to treba da implementirate na vaš portal. Pozdrav. Hvala, Zoki. Kaže Bobi, ta crtica Crnjanskog treba bude važna svima i da je svi podelimo sa tobom. Važna crtica pogotovo ovima što pregovaraju danas i čine vele izdaju Srbiju po Briselu. Pesma o smrti Banjalučkog starog hrasta. Pričali smo o ovom hrastu, kaže Dario. Dobro. Dakle, da ne čitam više, daleko će potrebati, što kaže. Bila je ovo još jedna emisija Gnev Srbije, sutra smo sa vama. Sutra imamo 2 nove emisije, odmah da vam kažem. U 14 časova Biljana Bošković, emisija Transformator, emisija koja će govoriti o energetici, o izvorima energije, o upotrebi energije i svemu što je vezano za to. Posle te emisije u 14 časova, u 15 časova ću ja da sednem u studio, a od 17 časova mi u goste dolazi Dragan Todorović, bivši predsjednik izvršnog odbora Srpske radikalne stranke i sadašnji šef Istočne alternative. A posle toga od 19 časova Aleksandra Milenković i njena emisija Decivilizator. Emisija o kulturi i umetnosti na jedan ovako malo iščašen način. Ostanite na našim talasima, sa vama smo sutra, dakle, opet u programu, a Sloba i ja vam želimo prijatno veče uz pesme koje su poslali Dario Adamov, uz ovaj insert koji je poslao Bobi i za kraj možda još neka pesma u čast ovih naših mladobosanaca o kojima smo večeras govorili. Prijatno. carskog i kraljevskog apostolskog veličanstva, Okružni sud u Sarajevu pod predsjedavanjem sudskog nadsavjetnika Alojza Plemenitog Rinaldija u nazočnosti sudskih nadsavjetnika i odvjetnika kao branitelja danas, dne 28. oktobra 1914. godine, je presudio. Gavrilo Princip, sin Petrov, 19 godina star, maloljetan, bez imetka, neoženjen, za zločin umorstva iz Potaje osuđuje se na kaznu 20 godina teške tamnice sa 1% mjesečno. Danilo Ilić, pokojnog Ilije, 24 godine star, za sukrivnju u naručenom zločinu iz Potaje na kaznu smrti vješanje. Nedeljko Čabrinović, sin Vasin i Trifko Grabež,
sin Đorđin, za zločin umorstva i Spotaje na kaznu od 20 godina teške tamnice. Vaso Čubrilović, pokojnog Jove, na kaznu teške tamnice u trajanju od 16 godina. I Cvjetko Popović, sin Đurin, na tešku tamnicu u trajanju od 13 godina. Miško Jovanović, Neđo Kerović, Veljko Čubrilović, Jakob Milović, za zločin veleizdaje i za sukrivnju u dobavi i skrivanju oružja, u zločinu naručenog umorstva i Spotaje, na kaznu smrti koja se imade izvršiti vješanjem. Nadalje, za sukrivnju u zločinu osuđuju se Mitar Kerović na doživotnu tešku tamnicu, Ivo Kranjčević na 10 godina teške tamnice, Cvijan Stjepanović na tamnicu u trajanju od 7 godina, Branko Zagorac i Marko Perin na 3 godine tamnice. Od optužbe se oslobađaju Dragan Kalember, Obren Milošević, Simo Milić, Nikola Forkapić, Blagoje Kerović,